Early afternoon, ma'am. Welcome to Jollibee. So, sim order, ma'am. So, isa lang ka pa na ko, miss, be? Mac-float, miss. Hello, guys! That's ng buhay! It's me again! Darling Angel Villanueva! Lang ang hangin Hangayin ng sa For today's video, mga guys, is ng buhay. Ang ato ng song pangga-istoryahan karon. Kaya ang mga klase-klase ng mga customer sa Jollibee. Since nagtrabaho man ko dito sa una, 3 years na ako kapindan to. So, encounter na ako mga klase-klase ng mga batasan sa customer. Like, na malita. Stress jud ka, guys. Utong-utong lang jud, guys. Yes, kay crewman ta. Taas kita pa itong patience. Number 1. Dabuutan nga customer. Good afternoon, ma'am. Welcome to Jollibee. Good afternoon, miss. So, kaning ang ako, miss ba? Ano lang ako? Chicken. Kanang chicken with fries lang. How about yung drinks, ma'am? Pineapple juice, ma'am? Miss? Okay, pineapple. Coke lang, miss. Coke lang. Kaya wala may additional ba? Ano na lang siguro, duwa na lang ka rice. Oo, kana na lang kay additional. Okay, ma'am. Rice na lang, additional kag duha. Sige, ma'am. Oo, kana ra, miss. Thank you kay miss. Salamat kay miss, ha. Thank you. Exact amount na siya, miss. Kipod, ma'am. Balik-balik. You serious? Number 2. The Maldita. Good afternoon, ma'am. Welcome to Jollibee. Good afternoon. Kau na ko, Miss Be. Isa ka chicken with fries. Then, isa na lang po din ka ice cream. What is that? How about yung drinks, ma'am? Pineapple juice, ma'am? Kung sa pineapple. Kung sa package ng chicken with fries, miss mo na, miss. Kabisi pa kayo ng pineapple. Unya kay madugang-dugangan ang bayad. What the fuck? Kung sa kong giingon mo na to. Okay, ma'am. Sorry kayo, ma'am. Dili kay dagan pa kayo ingon dira. Mga unsa pa ba ng mga ginapang yaw-yaw nimo? Kanara, tanan-tanan. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Specific exact amount, ma'am. Number 3. The Spoken Dollar. Good afternoon. Welcome to Jollibee po, ma'am. For a while, miss. Hello, honey. Yeah, I order na. What is that? Yeah, I am here in Jollibee. Yeah, so what do you want, baby? You serious? Oh, okay. How about your drinks? Oh, pineapple. Okay. Okay. I will order it. So, I'll wait to you here. Oh, hi, Mia. So, can I have 1 spaghetti with chicken? And 1 piece pogo steak? Get out the boat! And a 2-piece chicken? And 1 spaghetti only, the solo one. Yeah, and all the drinks will be pineapple juice. What? Your order, ma'am, is 1 piece chicken with spaghetti, and 1 burger steak, and 1 big burger steak, and 1 chicken with fries, and 2-piece chicken, and all the drinks are pineapple juice. So I will give you the exact amount, miss. So here. Hello, baby. You serious? Number 4, the out of world. Good afternoon, ma'am. Welcome to Jollibee. So, sim order, ma'am. So, isa lang ka pa na ko, miss, be? Mac-float, miss. What? Ma'am, sorry, kay mamula na ba may Mac-float, ma'am? Coke float lang.
Kung sa ba di ay, coke float din na di ay, sa McDo man ito. Kaya na lang, isa na lang din ka, chicken fillet, miss. Chicken fillet, ma'am. Wala rin pa may fillet, ma'am, pero naami chicken, ma'am. Sorry, miss. Chicken fillet man ito. Sige magkukugkaon dad tumanggod. Manang, abi po na, kung kakalimot ko naman ito sa Jollibee din. Shut the fuck up. Chicken na lang. Final lang yun na. Sige, chicken na lang. Chicken na lang, ma'am. Saan siya, ma'am? Sito ni siya, ma'am? Sito. No, Coke float ang drinks, miss. Coke float ang drinks. Dili sito. Nakapod mi C1, ma'am. Chicken lang. So, ang C2, chicken with fries siya, ma'am. Sorry. C2, C1 di ay. Sige, okay. C2, chicken with fries, miss. Kana, miss. Then, Coke float na lang din ang drinks. Number 5, the Tirik. Pero asa naman mo? Ako na isunod. Nakakagulban. Hindi na ako balik order aming Jollibee. You serious? Dali mo ba? Ako na ikaduon. Ako na. Ay, hello miss. Good afternoon. Kaning isa ka ako na ako miss. Isa ka spaghetti. O isa din ka burger steak. O isa din ka... Ito gani. Kaning... chicken. Kana ramis. Kung siya drinks miss, mura to miss Burger, ma'am. 1 piece chicken, spaghetti, or burger steak, ma'am. Dine in, take out, ma'am. Dine out, miss. Dine out. What? What is that? What is that? So, gato sila mga guys ako mga na-encounter nga mga customer, tong group ako mga guys ng buwan. Yes. So, bisan pag na ay demanding, na ibuta, na maldita, sa pa, na ay kanang di ka walang order, like, kanang out of the world, kaya siyang order. Kung crew ka guys, dapat patience give ka. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Og, imong una-unaon per me is, customer is always first. Naguhatan, nagugas mo, Andrea. Yes. So, dili na siya customer is always right, guys. Customer is always first. So, kung na may demand ang customer, so you should always try lang. What? Kanang imo siyang back up diretso rin ka. So, kung yung mga tubig, water please. Kung ikag tubig, nakikadrigay, left and right. Pud ana nga mga customer, mga guys, makalearn ka. Nga dili day tanan nga bisa unsa ka kamaldita na agi dapat kay patience. Yes, ako maldita gyud kay ko na guys. Say gani kay kanang digid ka kon ako bitong kon di ko sakit ka kung buot nga nanaon kung customer i-lockdown ko. Na mag-inana gid guys at kay na mga customer gid guys nga mga maldita gid kay bitaw kanang ila pagtanaw sa crew kay gamay kaayo ubos kay pananaw nila sa imuha na bitaw nakatry gid ko ana guys. Nakatry man gid ko guys ng buhay kana bitaw gignan ko nga na memorize ni mong tanan order miss. Turot kasi so akong gi-memorize guys may gani kay intelligences kay ko guys sa yung mga order. Ma'am, isa ka chicken with spaghetti, isa ka 1 piece chicken, isa din ka burger steak, big burger steak, mo sa pineapple juice. Nga si customer. So unsay gibot ni customer? Oo kana miss. Diba? Kaya abi man niya wala ko nagsulat. Kaya abi man gudi labas sa dagag order isulat nimo or punch nimo. So ako kay di man ako gina-punch, ako man ginauna na sa ako sa isulutan sa akong utok. What? Kung sa tiyang gipawang siya lang kung sa ka-bright. Yes, inana. So dapat kung crew ka, kung counter ka, especially counter dapat para dili ka daog-daogon sa customer guys. Pod ang akong kuan is confident ka mo atubang sa ila. Dapat ka nang knowledgeable ka. Kana makita bitaw sa customer nga knowledgeable ka product. Standard ka. Kusog imong tingog awa. Dili ka daog-daogon sa customer promise. Yes. And dapat kung imo i-follow ang 7K step ito mga guys, kanang 7K step sa counter,
Di gyud mo ma-miss out guys. Walay customer complain. Char lang. So, I hope guys na mo'y natunan sa akong video karon. Yes, especially mga counter. Basta mo lang to kung advice sa inyong counters nga. Ayaw ninyo ipakita ang inyong mga weakness sa customer. So, dapat confident mo mag-take order sa ila. Dapat kusugin mong tingog. Maayo ka mo SS. Maayo ka mo dalag customer. Aron po ang pagsalig ni customer sa imo ha. Direct to the point. You serious? Direct to the point. Tagus sa puso. Kana lang. And thank you so much. Huwag katong wala pa nag-subscribe. Guys, sis, unsa pa man yung dugayan? Subscribe na sa akong channel. And please like pod, guys, sis. Ano na to na. Itong mga na-request, guys. Comment below, guys, sis. Please lang pod, guys. Kung kita to na yung mga gusto. Ay, gusto magpa-shoutout ka na. Comment below kay pang shoutout amo guys sis. So kanidi si Darling Angel lagi iwan ng kasabihang chill lang. Wapata.